ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام بخاري رحمه الله එකලේක ෆානුගේ ෆොතුගා රිවා කරවණි ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා රිවා කරවි කම අවවදු මා බුදියා බිහි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිනල් වහ්යි අයි අර්රුයා අස්-සාදිකා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වහීගේ ගොතුගා එම්මෙ ෆුරතම එකලේක ෆාන ලිබි වඩාගන්නවි එයි තෙදු වෆෙන්තක එකලේක ෆානු අවහාර ෆුල් ලෙප්පම ෆහුගා එකලේක ෆාන ෆෙනි වඩාගන්නවා තෙදු හුවෆෙන් ෆුලතකේ එයියේ එම්මෙ ෆුරතම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වහීගේ ගොතුගා එකලේක ෆාන ලිබි වඩාගන්නවි බස් ෆුලතකි නොත ඛබර්තකි දෙංග කවණ විදාලවනි ෆකාන ලා යරා රුයා ඉල්ලා ජාඅත් මිස්ලා ෆලකි සුබ්හ් හෙඳුනුගේ එම්මෙ ෆුරතම ෆාළුවා අලිකම් ෆදේ එකලේක ෆාන ෆෙනි වඩාගන්නවා හුවෆෙන්ත माने कि सीधा ए हुवफेन तकुं सीधा वकी कमें अदि बयाने वेगेने नादे नम इस वही की गोतुगा एकलेक फाना एम फरतम फेनि वडा गन्नवनी तेदु हुवफेन तके देन एफ होगा एकलेक फानु लोबि कुरेव्विये गिनि कन्या अळुकं कुरेव्वुम एकलेक फानु गिनि कन्या अळुकं कुरेव्वुम लोबि कुरेव्विये फकान यति हिरा फयतहन्नस देन एकलेक फानु हिरा फरुबदागे होहोळागा हुन्नवा එකලේක ෆාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුකන් කොන් හද්දවයි මෙහා හිසම සල්ගොන් මෙන්න එබා ඉංගිගෙන් දේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේක ෆානන් එම්මෙ ෆොරතම ගුරුවානුගේ ආයත බාවා ලැබුම්ගේ කුරින් එකලේක ෆාන අල්ලාහ් තාලා අලුකන් කොන් හෙද්දෙවික අදිහමයයි කො එකලේක ෆාන කි දුවහක් වෙස් ශිරුකුගේ එව්වෙස් අමලෙක් කොරෙව්වි බේකලෙන් නෝන්ක දැන් එෆෝගා එකලේක ෆාන මිගොත රේගඬුත නුවත රේත ඉහියා කුරමුන් ගෙන්දෙවියේ එකලේක ෆානු ගිනි කන්‍යා අල්ලාහ් තාලා අලුකන් කොරෙබුම්ග දැන් එෆෝගා ජිබ්‍රීල් අලයිහිස් සලාම් වඩා ගන්නවනි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වහීයාගේ එම්මෙ ෆරතම ජිබ්‍රීල් අලයිහිස් සලාම් එකලේක ෆාන වහීගේ ගොතුගා මි බයන් කොද්දෙවණි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ බස්ෆුළු ඉක්රා එම්මෙ ෆරතම නුස් ජිබ්‍රීල් අලයිහිස් සලාම් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ಹಶಿಕೊಳುಗಾ ವರ ಬಾರ ಬದ್ದವ ಲೆಬ್ಬಿಕಮ ವಣಿ ಬದ್ದವ ಲೆಬ್ಬುಮ ಫಹುಗಾ එකලේක ෆාන් ಮಿ ವಿದಾಳು ವಣಿ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಗೆ ಫಾನ್ ವಿದಾಳು ವಣಿ ಇಕ್ರಾ ಕಿಯವಾಶ ದೆ ನಬಿಯಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹರ ಬೊಡ ಬಿರುವೆತಿ ವಡಾ ಗನ್ನವ එකලේක ෆාನ್ ಹುನ್ನವ එකලේක ෆಾನ್ ವಿದಾಳು ವಣಿ ಮಾ ಅನ ಬಿಕಾರಿ ತಿಮನ್ನೇಕಿ ನೋತ ತಿಮನ್ ಕಲೇಕ ಫಾನಕಿ ಮಿ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವಾ ಬೇಕಲೆ ನೂನೆ ಮಾನೇಕಿ ಲಿಯಂ ಕಿಯನ್ ದನ್ನ ಬೇಕಲೆ ನೂನ್ එකලේක ಫಾನಕಿ ದೆನ್ ಎಹೆಂ ವಿದಾಳು ಮಾ ಎಕ್ಕೊಂ ಅನಿಕ್ಕಾವೆಸ್ එකලේක ಫಾನ್ ದೂಕೊಲ್ ಲೆಬ್ಬಿ අනික්කාවෙස් දෙවන ෆහරන් ජිබ්‍රීල් ගේ ෆාන් හම මිගොතක් කන්තෙක් කොරෙව්වේ එකලේක ෆාන් ජිබ්‍රීල් ගේ ෆාන් විදාළුවේ ඉක්රා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ වහීගේ බස්ෆුළු ඉක්රා මිහෙම් විදාළුව මා එක්කොන් අනික්කාවෙස් තිමන් කලේක ෆාන් විදාළු වීමේ තිමන් කලේක ෆාන කියවා විදාළුවා බේකලෙන් නූනේ හම තිම්මන ෆහරවෙස් මිගොත තකුරාරු කොරෙවුනි තිම්මන ෆහරු තකුරාරු කොරෙවු මා එක්කොන් එකලේක ෆාන් වර බිරුවෙතිවේ වඩාගෙන් හුන්නවා මේ වඩා ගන්නවනි खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के गाता मी वहादिसाइन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी आयतम मी बावलवणी मी एम्मे फरतम वही के गोतुगा बावलवणु बसफुलत कमुगावे सूरतुल अलक के इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक मी आयतुम फेशिगें मा लम यअलम मिहा हिसाब कोमियकस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि एंगे वडे नुगन्නවා මීගේ කුරින් වෙෆා එක්ක මෙන්නු එකලේක ෆාන දුවහක් වෙස් දිමාවේ කමෙන්නු මිකමකී එකලේක ෆාන වර බොඩ බිරුවෙතිවේ හුන්නවා මේ වඩා ගන්නවනි එකලේක ෆාන ඛදීජා රදියල්ලාහු අන්හා එකලේක ෆානුගේ අඹි කඹලුන් ගාත වඩා ගන්නවා එකලේක ෆානු බිරුවෙරි කමුගේ හාලතුගා හුන්නවා එකලේක ෆාන විදාලුවේ කමම් මිවණි zම්මිලූනි තිමන් කලේක ෆානුගේ හෂිකොළුගා ෆේරාමේ නොත රජාගණන් අලුවාෂ ඒර එකලේක ෆාන් බිරුම් තුරුතුරු අලුවමු එන්දවා කම මිවණි දැන් ඛදීජා රදියල්ලාහු අන්හා එගොත කන්තක් කරෙවුමා එක්ක මානේක එකලේක ෆානුගේ හෂිකොළුගා රජා කොලෙන් එළුවුමා එක්ක එකලේක ෆානු විදාළු එකම වේ තිමන් කලේක ෆාන මි විදාළු කන්තත්තෝගේ හබරු මි ඛදීජා රදියල්ලාහු අන්හා කියා දෙවමුන් ඛදීජා රදියල්ලාහු අන්හා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මුඛාතබ් කොන් එකලේක ෆාන මිදන්නවනි हम हिला हेनकु नूने कलेग फान देर गोतें अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेदुवरिये नुकुरवाने कलेग फान की थी मेहमानदारी वर फुरी हमें वर मेहमानुन नंग ओगा तेरिकों हित्तवा बेकलेके
faqirunge undaguta kalege fan tahammal kurawwa bekaleke miistakunna tedu haddawa akhulugu fulu heo bekaleke kalege fan fada bekalaka duwahak wes nikameti goten Allah subhanahu wa taala meduweriyen nukurawwane den adi ekamanaevves nabiyya sallallahu alaihi wasallam me senge wade nogannawa kihinekkame mi wiye e kom bekalekkame ehmima mikamuge evves ilmen huri mihe gaatan khadija radhiyallahu anha me wada gannawani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekuga algon men me fortama denwen hadisa bala diumuge kurin mi vegendiya kantattaka me do rangala balala afikama wanina Allah subhanahu wa taala emme fortama bawa lavva ayata kimi iqra kiyawash hagigatuga mi warugada kalimai sawbaki alugon men insanunge kibaga neingu nuata jahilukam filage mida emme bodu ekkamaki ungenu ehmima islam deenuga wes alugon men nan eba ingi gende Allah subhanahu wa taala ge mi amru fula ekko muli deenaki mi ta'lima war boda bar wala deenekka adihama yakku alugon men eba ingi gende Allah subhanahu wa taala wahige basfulu mi bawa lavwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam waram mativeri nuwata bodu ganduware fada tanegga hunnawani koshennu hira farubadage hoholege terega maaneki waran aadage tanegga hunnawani ko nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi wahige basfulu hain udumatin baawale bumun eba ingi gende hagigi maqsad eruga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge umur fulun ei salis aharu emme foradama wahi baawale buniru denga ekko jibril ge faan vidale nuwe timankale ge faana ki mi jibril le adi kale ge faana ki ti Allah ge rasuleke hama ekani mi wahi ge mi basfulu tak iqra suratul alaq ge mi ayatan ekani mi baawale buni ehm bima den khadija radhiyallahu anha hissa kure umfawga ekale ge faana khadija radhiyallahu anha mi wada gannawani khadija radhiyallahu anha ge bodu bebe fulegge dariyek gaata ei waraqa bin nawfal kiyum mihe eruga rahibe ei fadiriye nasorainge fadiriye e wahaka gos kiya dinumun enami bunani ti yahudinge namun nandeifawa namusse maneki eruga yahudin amuko nannan demundane ebba malaike bekalunna ves adi rasul bekalunna ves hagigatuga ei jibril ge faane waraqa bin nawfal mi bunani nabiyya sallallahu alaihi wasallam gaatuga mi khabar dinumun ekalege faane swara bodan ajabe wada ganneve den efoga nabiyya sallallahu alaihi wasallam miswal kurawani nuwata mi wahaka dekumuge terega waraqa bin nawfal mi bunani eba mihum mige kuriga rasulun nan hedi gotak kalege faana meduga kantak qur'an maane ki dem waane kamegge wahaka hagigatuga waraqa bin nawfal mi kantattan ingige midani maane ki eruge fotuge ahulweriye adihamayakun eneki kiyawafa hurimihe ungenigen hurimihe Allah subhanahu wa ta'ala mige kurige khabarta bawala wafa wakan eba ingi gende mikahala kankama meduga den waraqa min nawfal bunakama ve timanna eduwahuga kalege faanu ge gawmuge mihum nam mi khabaru wahige khabaru nota rasulek gotuga sida ebe kaluna deena gwale veru timanna duniyega hunnane namaye mane ke waraqa bin nawfal eruga huri waram muskuli wefa lofan bekalen eneki adihama ko mihen ekalege faana dennomu nabiyya sallallahu alaihi wasallam vidaluwani eba mihum timan kalege faana nerilabwane he adi ekalege faana engi wade nugannawa eba mihum hama nerilabwane toye waraqa bin nawfal ekalege faana mi dannawani adehe haw mige kurige mihum besmane ki amuko rasul bekalen Allah subhanahu wa taala ge deenage wada gennomu marhaba enukiyaka abodwes furassara qur'ane bayaku duniyega waaka adihamayako qur'anu me salgon menne baygi gende rasul bekalun shahidu kollevun kam bay bekalu hama egota nabiyya sallallahu alaihi wasallam me shahidu kollam masakke kore ekalege faanu gamilla rashum nerilevene kamuge khabaru mi waraqa bin nawfal mi devwani hamayako algon menne baygi gende jibril ge faanu wadagen ekalege faana ki mi Allah subhanahu wa taala ge hazratum fonunu malaika bekalaka adi ti Allah ge rasula kan e khabaru devwa fa netumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam itura mige bayan nuata mige tafsil hodawaneka ehmima mige itura tafsil hoduma ekkon ingige midani ei jibril ge faanka ehma wahi ge feshun hagigatuga
emme forta miyoti wahi ge feshun asa den yafahuga Allah subhanahu wa ta'ala den yafahuga mi bawa lavani muddathir suratuge ayatta kommiyaka suratul alaq ke ayatan ekko bawa anulavva nota miyani surate bawa levune bunumun ege maane ennun ilmerin vidaluwa gotuga e suren ekko bawa levuni e suratuge emme foratama ayatta bawa levun kan ege maaneki emme al muddathir suratuge ayatta mi bawa levuni Allah subhanahu wa ta'ala mi hadisa fahuga ya ayyuhal muddathir e feran tan gaakoluga oluvvagen onnevi kalege faana muddathirra muzammilla gaagandakan em maane kan ilmurin vidaloni namais al muddathir ge maane ki ei kame birueri kame dimawumun hadisa e dimawum mihe gaaga raja alagen foru iganegen nota foru igen hunna mihaka mikiyani muddathir emewa nabiyya sallallahu alaihi wasallam man Allah subhanahu wa ta'ala mi bawa labba ayataki mi ya ayyuhal muddathir e feran ta gaakoluga oluvvagen onnevi kalege faana kommiyankas arabinge terega emihen ehuri gotaka nuwata emiheko ehuri sifayaka mukhatab ko wahaka deke vijjekam waninama ei hagigatuga emihe deke lobin nuwata emihegge daraja mativeri wegen dakamuge alamaten ei amuko misalaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge hashikoluga feran kolu aluvvagen hunnewma ekkon ekamam guluwa Allah subhanahu wa ta'ala mi ayata bawa lebbumun Allah subhanahu wa ta'ala ekalange lobe odigem wakan eba igi gende ekalange nabiyya deke denhama ya ekko Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga gum fa anzir kalege fan teduwe wadagen inzaru devwasha kalege fan teduwe wadagen inzaru devwasha hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala mi amru kurabwani inzaru devvuma ekalefan teduwe wadagen inzaru devvuma emima dem miya ekkon hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala ge amru fulu mi feshuni nabiyya sallallahu alaihi wasallam deena gwalevuma waram mativeri adi waram undagu bura masekkate mi ayat bawa levvumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu mi hoddawani eruga makkaga wa emme mashhuru nuwata emme sharafwari ettan aaneki arabinge terega aamuko mihunnan inge emme sharafwari ettan ei sofa farubade ki arabinge terega emmen danna ma'rufu tane emima etanan ekalege faanu wada gannawani sofa farubada maccan ekalege faanu ara wada gannawani adihama ya ekkon algon mennan e bayingi gende nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu keri wadagen hunnawa minwaru ekalege fan first jehi wada nugannawa kan algon menna eba ingi gende evves minwaraka first jehi wada nugannawa ekalege fan ara wada gannawani sofa farubaden emmennan inge tane mashhur tane eruga amukon algon men ves mizama algon men miharu ves algon men mayakkon hita tanen ei sofa farubadeki adi sofa farubadeki etanakan erumun emmenna emihe fennane tane etanan arafikam waninam ekalege fan etanan ara wada gatuma fahuga mi gowalawani arabi gabilataka ekalege faanu mi gowalawani bani adiyya bani abdul muttaliba bani fihra mifada gabilataka ekalege faanu mi haru adun gowalawani adi evves gabilayakan naadeve kama wani nama nuwata bayaka naadeve kama wani nama e bayegge naabegge gotun mihaku fonuwan ekalege faanu mi amru kurabwani ehma eba inge gende wara muhimmu evvumekkam mi evvumaki mi wara muhimmu evvumekka mi evvuma foga ekalege faanu emihunna muhatab ko ekalege faanu me fortam mi vidalu wani timan kalege faanaki mi farubadage fahatun bodu lashkaren ahuge bodu lashkare hangurama verin taken as tiyaba mihunna hangurama ko tiyaba mihun gatul qur'an kama bunefikama wani nama gabul qur'anan toy emme bunani aayke bunoge badal ga semihun bunani duwaha ko estimanna men tajriba en nukurame kalege faanuge kibayakun doge mane ki duwaha ko ituru fulen heddevi bekalennu nabiyya sallallahu alaihi wasallam emihunge faratun yagin kan ekalege faanu mi hoddawani ekalege faanu vidaluwa basfulaki ei emihun ves gabul qur'an basfulek den yafahuga ekalege faanu vidaluwani timan kalege faanaki mi Allah ge rasulaye Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratun atuwedane azabegge nubakama medo timan kalege faanu inzaru devvame
adi Allah subhanahu wa ta'ala ekalange yang iman be tiaba mi hunti kuramunda shirukun ekkibawe ekalange ekkawanta kofikama waninama efada mihakan Allah subhanahu wa ta'ala suwarugege mativeri darajata devwana kamuge khabaru timan kalege faanu tiaba mi hunna deme kommiyakas mi khabaru ekalege faanu devuma ekko mi hunta ekako anikawge muuna balan fasha emi hunna ka neengun den bunam wi ecce namais ege kurin emi hun bunefa miyotti ekalege faanu sallallahu alaihi wasallam ki teduweri ekka namais miwagutuga emi hun ekako anikako bunana ecce neengi fa hutta Abu Lahab etage terega hure ena mi bunani mikaman he timannamen ti ekkuri hama miwahaka bunilan he kalege faana halaka hutte muli duwahu ekko nota muli duwahuga ekkon emme hanu baakankan kalege faana wa hutte kalege faana badu duwa korabban hagigatuga Abu Lahab nota Abu Jahal mifada mismi hunnaki deena furassar kurmuga algon menna feni gendani siyaratun nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men hiinu kura daraje furassar kuribay emima mi wagutu koluga wes ekalege faana furassar kurmuge gotun ena buni bahakimi den Allah subhanahu wa ta'ala den anikka bawa labani tabbat yada abi lahabin wa tab Abu Lahab ge de gelli halak weda hutte adi ena gelli halak wajja emmima mi wahige wahakatakun nuata Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anu ge ayat bawa lebbiru emme foratama feshu khulasa ko balala fikama wani nama Allah subhanahu wa ta'ala emme foratama Jibril alayhi salam fonuwa mi bawa labani iqra mi kalimage muhimmukan algon men e bayingi gende algon men kiyawan jeheka nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'lim nuata ekalege faana ungannawa devvi Allah subhanahu wa ta'ala sida Jibril alayhi salam medweri kurabba emma algon men insanu mi jeheni ungene algon men mi jeheni ungenen danna mihun kari inge mihun kari ga hagen ungenen algon men mi jeheni nuungenijje kama waninama algon men ge hayatuga abajaveri gotuga duniyavi gotum wes ukhravi gotum wes waanikan algon men neba ingi gende adi hama yaeko Allah subhanahu wa ta'ala muddathir suratuge al muddathir suratuge ayat bawa lebumu Allah ta'ala mi amuru kurabwani inzaru devvuma nabi bebe kalunnaki evves minwaraka fasjehi wada nugannawa be kalun kan algon men neba ingi gende ebebe kalunnaki Allah subhanahu wa ta'ala ge amru fulen awma ekkom evves minbaraka fasjihi wadanu gannawa Allah ta'ala ge amru fula furihama kiyaman wuma ekko ebebe kalun Allah ge deena gowalebbi den hamaya ekkom algon menne bangi gende emme foratama nabiyya sallallahu alaihi wasallam deena gowalabban fettevirues imannuwa bayko tibika emihun emme foratama ekalege faanu deena gowalebumuge kurin emihunge kiban ahudu gashawra hodew mattaka ekalege faanu suwal korebumun emihun mibunani duwahak wes timanna menna fenifaen nete tajribaye timanna men nukurame kalege faanuge kibayekun doge ehema emme foratama ahudu gashawra emihun wes emih yaqeen kam midini nota emihunge amilla nafsu takan emihun hekiwimi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki tedure bekaleka namas deena goalebumun emihun eya dekolo hedi emihun dekolo werima ekko nabiyya sallallahu alaihi wasallam furassar mikuri duaeki algon menna mifada wahakatakun heo nasehe libi heo amal kormuge tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala min barakat koddebun adi algon menna ki ikhlas darin kamuga Allah subhanahu wa ta'ala heddebun wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.